Mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo kuwa kabiri tariki 19 Mata 2022 nibwo hakwirakwiye amakuru hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Rodolphe Shimwe Twagiramungu, uyu akaba umuhungu wahoze ari Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Faustin Twagiramungu, yitabye Imana amarabira mu gitondo cyo ku Cyumweru tariki 17 Mata 2022. Amakuru avuga ko uyu muhungu wa Twagiramungu ngo yari yajyanye na bagenzi be kubyina. Kugeza ubu abaganga bakaba bagikomeje gushakisha icyamwishe. Rodolphe Shimwe Twagiramungu yitabye Imana afite imyaka 34 y'amavuko, akaba yari umuririmbyi ukizamuka. Mu ndirimbo yakoze harimo yamenyekanye cyane yise Mama. Ise umubyara Twagiramungu Faustin kuri ubu uba mu gihugu cy'u, yavukiye ahahoze ari muri perefegitura ya Cyangugu mu 1945. Yabaye Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda kuva mu 1994 kugeza mu 1995. Mu 2003 ari mu biyamamarije kuyobora u Rwanda mu matora ya mbere yakurikiye inzibacyuho yagiyeho nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu Twagiramungu Faustin n'umwe mu barwanya leta y'u Rwanda. Mu bindi kandi bikomeje kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nuko ngo hari amakuru avuga ko uyu muhungu wa Twagiramungu ari we Twagiramungu Shimwe Rodolphe ngo yaba yaragambaniwe n'abayoboke ba Jambo ASBL kubera ko yari yaranze kuba umunyamuryango w'agatsiko kabo. Amakuru avuga ko ngo ari kenshi abayoboke b'aka gatsiko ka Jambo ASBL ngo bakunze kwandikira amabaruwa menshi Rodolphe bamusaba kwinjiramo, ariko we akabatera utwatsi, dore ko ngo no mu buzima bwe bwose yajyaga yanga umuntu ushaka kumusanisha n'ibitekerezo bya se byo kurwanya u Rwanda no kurusebya. Muhungu za One Nation Radio, ijwi rya diaspora. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 07793434 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu @iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.